Ito na atong tuminunggong para pakayawnon wala iba on the Mr. Miguel Cardona Jr. ngan papalisan ito na atong 4-piece representative no other than Mrs. Desiree Batayula. Termasuk yung mga kulatsa wala iba on the Mr. Miguel Cardona Jr. ngan papalisan ito na atong 4-piece representative no other than Miss Desiree Batayula. Kulatsa number please.
Miguel nga sagad man. Hani mo kaalo. Makaligit tayo aton